dufite abantu bari bakwiriye kuba bavuga ijambo kandi tukaryumva, babisigiwe, twumva dufite uko dufite, ariko kuko Imana itazireba nk'uko tureba, Imana izigira umubyeyi ikamuha n'umwana. Ubwo ni ukuvuga ngo iba yatuzanye nk'abana iruhande rw'aba babyeyi, ndetse kugira ngo ba babyeyi barebe ko bahaye barera abana bahaye bakuru. Ni nkako nabivuga, nashima Imana. Yesu ashimwe. Amen. Ndagira ngo umubyeyi iyo yumva umwana akaramubwira ijambo, akumva amubwiye ijambo rizima, hari bumuza wikangute se uyu mwana kumva afite ubwenge bugeze aha, nari nkimurebera mu bwo hasi. Ariko reka dushima Imana kuko ariko yabikunze. Imana yatuzanya aha ikadushiraho ikadutereka hagati yanyu, n'iby'ingirakamaro ku bana namwe. Imana ishimwe. Amen. Rero kabashimiye Imana kuko muri iyi minsi nararwaye, reka mvuga ko kantu, ariko kubona uyu mwanya Imana impaye guhagarara imbere yanyu, ni ukuri ndumva mbishimiye Imana, kuko Imana igira neza. Kugira neza kw'Imana niko gutumye jewe nawe turahangaha. Yesu ashimwe. Amen. Kuba Imana yabonye yuko ndi uwo kwizerwa muri uyu mwanya, ikabona bikwiriye yuko hari icyo nakora, hari icyo nakorera imbere y'abantu b'Imana, ni ukuri ndabishimira Imana kuko ari Imana izi bigena. Ku bwanje numvaga atari byo, numvaga kuko hariho abavuga ijambo ry'Imana, ariko kuko uyu mugoroba Imana yabonye ko ariko bigomba kugenda, turayishimiye kuko byose ari ifite mu kuboko. Turasoma ijambo, nari nateguye ijambo, ku by'ukuri nateguye ijambo ryo gusenga, ariko nyuma mu mwanya mutoya numva rirahindutse. Numva ko umutima umbwira ngo ese iri jambo numva niryo rije, ariko si ryo nari nateguye. Numva mfite ijambo rivuga ngo umumaro wo gusenga, ariko niri riracyari ugusenga. Reka dusome. Mama Ana aza yihuta cyane aradusomera, wenda aragarukira ngo angiza 8, aradusomera Timoteyo wa 2:3, urakomeza kugeza wenda kurangiza ivensi y'8. Uratangirira kuri 3. Karibu. Koze. Timoteyo 2:3 umurongo wa 1 ugera ku 8. Ya murongo wa 1. Reka dusome. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo uje ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri, kuko yene na yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge, badashimwa kuzo kwizera. Amen. 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 Yesu aguha umugisha mwene data. Ni ukuri sije yaje ko ari ugusenga, ariko numva iri jambo niryo mpawe muri uyu mwanya kugira ngo turiganireho. Tuganire kuri iri jambo. Umutwe w'ijambo nawuheza, sinzi uko navuga, nimba ari nk'ijambo ryo gutekerezaho. Iri jambo rivuga ngo ubuhenebere, nk'ijambo rivuga ngo kurangira kw'ikintu. Ese ikintu kirangira gute? Iyo tuvuze ubuhenebere mu Kinyarwanda, ni ikintu kitari kiriho ariko gihaye kirangira. Twavuga nk'uko ijambo ikintu gihaye kirangira, twariha nk'umutwe uvuga ngo kurangira kw'ikintu ni ukuvuga kibaye gute.
nukuba gihindutse gute ese twarirebera hamwe tukavuga ngo ikintu kirangiye hazarangira icyari kiriho ikitariho ntikiza kirangira tikiriho nyine ariko ikintu cyari kiriho kikarangira tuza tuvuga ngo cyarangiye cyari kiriho Yesu ashimwe amen rero turareba ubuhenebere ni ubuhe twaheza twavuga ko ubuhenebere muri iki gihe twabuha nko ku ruhe rugero twatanga ni nk'uku ku rugero twebwe turi abana twagiye tuvukira mu mahoro intambara ya Murere yabaye twe tutaravuka noneho bakayitubwira amakuru tukumva birababaje tukumva zarabaye ariko zararangiye dukurira mu mahoro ntabwo twakuze tubona intambara ariko uyu munsi kuko twari tuzi mu mbabarire gato abana bashakurije sorry noneho tukavuga ngo intambara igihugu cyacu cyari kimeze neza ntabwo twabibonye ariko uyu munsi ko turareba kwanjira ku makanisa y'amanjanja twagiraga kwanjira ku mazu y'amanjanja twagiraga kwanjira kunka amatungo yacu twagiraga uyu munsi nimba amatungo yarajaga ku musozi uyu munsi abantu bakaba barayakumakuma bayashira mu nzu uko ni ukuvuga ngo ni ubuhenebere bw'amatungo aha yashira uyu munsi nimba amakanisa yararidutse akaza kubitwa hasi amazu akaba amatongo ahari amakanisa ahari amazu ahari abantu hatagikandagirwa uyu munsi turabitekereza tukavuga ngo ni ubuhenebere bwo kurangira bw'ubwoko cyangwa se bw'isi irashaje isi yashaje yadusazanye hari hamwe tureba tukabona hatoba hanisubiwe ariko uyu munsi rero nuko hari hatuwe nuko hari amahoro n'uyu munsi nicyo gituma duhaye turira tukavuga ngo ko turarizwa igihugu cyacu rero bene data uyu munsi tuzi ko twasenze Imana abantu basenze Imana twasenze Imana dushonje dusenga Imana duhaze abantu baririra Imana barayipfukamira Imana ikazizamura abantu ku mugaragaro abantu bakazamuka abantu bareba abantu bambara imbaraga je n'ukuri hari abantu uzi kuri iki gitaramo twebwe twari nk'abatoya kuri tuzi ari abakobwa bakunda Imana kugeza n'uyu munsi bariko barazamuka n'uyu munsi baracyazamutse n'abakozi b'Imana ariko iri jambo riratubwiye ngo ubuhenebere iyo bumaze kuza mu abantu bazabibagirwa ibintu bikagenda biyoyoka ibintu bikagenda bishira tugiye kureba hari abantu basengaga Imana turavuga ku buhenebere bw'abakirisitu ubuhenebere bw'umutima uyu munsi nibwo tugiye kuvugaho ubu ni ubuhenebere yaza yerekana bw'umutima ntabwo ari ubuhenebere bw'umubiri bw'inyambara busa bwo kugira ngo ikigaragaza ubuhenebere buriho ubu nyine n'iki n'ibikorwa bantu basengaga gusenga iyo warusenga waririndaga ukirinda ukaza wirinda n'umunwa wawe ukirinda ikirenge cyawe aho gikandagira ariko aha haratubwiye ngo iyo ubuhenebere bumaze kuza ngo abantu baza bagenda bagahakana imbaraga z'Imana bakabindashima mu byo bahaye bakora abantu ntibabe bagikundana turi mu kureba umuntu ariko aragurira undi kugira ngo apfe iwe asigare kandi atazi n'igihe cyiwe Imana itubabarire yego nta muntu uzi igihe cye nta muntu uzi igihe azopfira ariko ubu umuntu uko aragurira undi akamwica ubundi twari dutunzwe n'Imana mu mutima ubu ijambo ry'Imana ko riratubaza ese ubu buhenebere uburimo n'abagore abagabo barimo muri ubu buhenebere abagabo bagenda ngo bomboka mu nzu z'abandi bagasenya ingo z'abandi barimo kandi igitangaje nuko bazisenya batanazemera ko bahaye bazisenya nuko izo bahaye bakora ntituzemere ko duhaye tubikora ngo harimo n'abagore batagira imitima bumva ibivuye hanze bakamiragura bene data ariko
ngo bafite ngo nibo ishusho zabo zigaragaza ari izo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zabo mu bikorwa. Ntibishoboka ko wakorera abami babiri, ntibishoboka ko wakorera hanze ngo ukorere no mu itorero. Bene data, imanza zarabaye mu matorero, ubwo ni ubuhenebere. Imanza ntazabaga mu matorero, habaga kwicara abantu bakumvikana. Ubu nyine umuntu ari mu kuja mu itorero, umumama uri nkanje kagenda nambaye ubusa mu bakwe n'abakazana, kaza nambara ubusa, kagenda nambaye ubusa, ngo ntarihindura uko Imana itandemye, ntabwo nja mu itorero. Ahubwo muzi ibyo ngibyo nareka. Nuko tugeze he? Tugeze mu buhenebere, ubuhenebere bw'ijambo ry'Imana, ubuhenebere bwo kwibagirwa. Umuntu ari mu guhagarara akabeshera undi, hari ndetse n'abari mu kubeshera Imana. Yaje kuvuga akavuga ngo sije wabivuze, n'Imana yabivuze, nta Mana yamubwiye. Imana itubabarire. Bakigana umwuka. Hari abantu bari mu guteranya ingo z'abandi bakazisenya, hari ingo zasenyutse, hari ingo zisenyutse. Abantu bahe bavuga ngo ni Imana yavuze, Imana yavuze. Umuntu yavuze ariko akavuga ngo ni Imana yavuze. Ubuhenebere bw'ijambo, kudatunga Imana. Ubu nyine bene data, abantu batunze isi mu mutima, abantu bari mu gutunga isi mu mutima ikabuzura. Abantu ubu nyine bavuyeho isoni. Umuntu ari mu guhagarara ngo bazoba ibyigenge, batumvira ababyeyi babo. Ababyeyi babo ntawe ugihanura umwana ahubwo niwe uhaye guhanura akakubwira ngo dore ibi ngibi sibyo, kuko yinjiye mu isi. Ubu isi yinjiye mu matorero, isi irakorera mu matorero. Nicyo gituma hari inyigisho z'ubuntu ziri mu kubwira abantu ngo nunakora icyaha, ngo Yesu yatambwe rimwe ku musaraba, ngo Yesu yatanze ngo ni imbabazi, ngo ubu ni igihe cy'ubuntu. Hari inyigisho z'ubuntu ziri no mu kuvuga ngo ndetse ngo n'abapasiteri bavuga ko icyacumi. Uko ni ukuri bene data, ubuhenebere aho butugejeje. Ariko ijambo yavuze ngo abo ngabo bose, ijambo uhagarare ngo abo bose ngo uzubatera umugongo. Yesu ashimwe. Amen. Uzubatera umugongo. Ubu ni igihe cyo kumenya butera umugongo. Ubu ni igihe cyo kumenya abo mugendana. Ubu ni igihe cyo kumenya abo mwicarana, kuko ngo bazaba bafite ishusho yo kwera. Hari abapasiteri bambaye ishusho yo kwera, hari abamama bambaye ishusho yo kwera. Umumama ko aratandukana n'umugore mu bintu bibabaje. Mbabwire, tekereza mwashakanye muri abasore, ariko uyu munsi ko arata umutware we, ariko akavuga ngo nje ndajana abana. Nta mwana yabyaye wenyine, ariko akavuga ngo akanagira amahoro, akaryama agasinzira, yuko ari uwa wundi ngo ba bagore b'imitima yapfuye kera itagiheruka. Ariko buraca mu gitondo azinduke mu ikanisa, ariko buraca mu gitondo yambare nk'abandi. Ariko bene data, ngo abo tuza turirinda, ngo tubatere imigongo. Ubu ni igihe cyo guhagarara wewe ku giti cyawe, ugahagarara ku giti cyawe. Ese gutarama, ibi bitaramo twabwiwe ijambo, ibi bitaramo biri mu kutubwira iki? Ibi bitaramo uyu munsi ko biratumarira iki? Uri mu kubona umuntu yikura, reka akikura umukozi w'Imana, waza umusangaho umusanzu ugatangara. Si bose murimo bazima. Ni kurya ijambo riza ritubwira mu kanisa ry'Irodokiya ngo ryabagamo intumbi n'abazima, ngo n'indembe. Mu izina rya Yesu abo bose babagamo, ngo habagamo abazima, hakaba intumbi, hakaba indembe. Ni ingero zose. Dufite abakorari b'indembe, dufite abakorari b'intumbi, dufite abakorari bazima, dufite abakozi b'Imana basizwe amavuta. Ariko iyo umukozi w'Imana ahagarara akavuga ngo nutandukana n'umugore, jewe naravuze se Imana yo mu minembwe yeme yabaye iyihe? Uratandukana n'umugore ngo turasata tugushinge ibipapuro by'abazungu. Ubuhenebere bwinjiye mu itorero bene data, ngo ariko icyo gihe cy'imperuka cy'ubuhenebere nikigera ngo uzagitera umugongo. Yesu ashimwe. Amen. Nimureke dutere ibihe tugezemo umugongo. Abantu ko barakorera mu matorero ibidakorwa, umuntu akanga mwene se, ikibazo kikaba, ingo ntizikivugana, abantu ntibakivugana n'abandi. Ariko
gusenga niko kuzamara ubuhenebere. Nidusenga duhagaze uko Imana ishaka, nidusenga duhagararanye n'Imana. Je muhaye utarama njuhaye uvuga, ese uyu munsi mpagaze he? Ese iki gitaramo twishizemo kiduhagaritse he? Nta nyigisho twari twarumvishije ziwacu zivuga ngo zugenda ukora icyaha ngo numara ngo ninde ukirega ku muntu. Twari tuzi ko abapasiteri, twari tuzi ko ari abatamzi, bo kwihanaho. Wabwira pasiteri ijambo ukaba utaye muri puberi kujya tuzasubira kuboneka ikintu muri puberi. Ariko ubu nyine bati bararibwira pasiteri bakarisanga mu muhanda, mu bapagani niho barisanga. None tuzobikora gute? Ibyo zose hari ababesherwa, hari abavuga ukuri. Ariko bene data, reka tubabwire ngo bazakubeshera icyo utakoze. Hagarara uko Imana yawe ishaka. Umutima wawe nimba uhamanya n'Imana, ubwo buhenebere buzoba kuri wa wundi, ariko ntibuzokubaho. Yesu ashimwe. Amen. Turavuga ubuhenebere, ibintu byarivanze, ibintu byaricanze, ariko nubwo bizivanga ubugira karindwi uw'Imana azohagarara. Kandi kurya umurinzi avuga ngo nzahagarara ku munara wanje ngo maze ndindire numva ikambwira. Yesu ashimwe. Amen. Nimureke muri ibi bihe twumve icyo Imana. Nta mana yo kubwira ngo genda wambaye ubusa, nta mana yo kubwira ngo tukana, nta mana yo kubwira ngo beshera mwene so. Ibyo zose ni ukuri. Nimba tukibifite uzuba amaso. Iri jambo ritubwiye kuba maso muri ibi bihe. Twariheza ijambo rivuga ngo kuba maso muri ibi bihe by'imperuka. Ese ibi bihe abandi bagenda bambaye ubusa, ni ngombwa nawe ngo ugende wambaye ubusa? Ibi bihe nimba bahaye batukana, ni ngombwa nawe ngo utukane? Ariko ngo abameze gutya bahaye batuka abandi, abahaye basuzugurana, bariya babaye incumba. Ntabwo ari ngombwa ngo twese ariko tu nimba kanaka yasenya urugo rwe, ntabwo ari ngombwa ngo umurebere ngo se nakawe ko yagize gutya. Oya, wigana icyiza. Iki ni igihe cyo kwigana icyiza. Iki ni igihe cyo kureba ubugingo bw'umuntu. Ubugingo ni ikinege, ubugingo ni ikinege. Tuzabuzwa ubugingo nguko wabeshewe, tuzabuzwa ubugingo nguko wavuze, uzabuzwa ubugingo n'icyo wakoze. Imana itubabarire. Amen. Ibyo twakoze nibyo bizatubuza ijuru. Ibyo twakoze nimba barakubesheye pasiteri ngo basenye itorero, umutima wawe utagucira urubanza, komera, ihangane, wegamire. Muri rinzero ngo twegamiye umugabo ukomeye, ni umucamanza. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo na wa mucamanza kitiriza Imana muri cya kibazo ufite. Nimba uhagararanye n'Imana, bene data, nimureke ijambo riratubwira ngo twiyambure birya twari twambaye. Kwiyambura nuko wari wambaye, nuko wari wambaye. Wiyambure, twiyambure ruriya rugambo, twiyambure biriya binyoma, twiyambure ibitatureba, turirire bene data. Nehemiya we ngo yumva inkuru ziwabo. Ese iyo babe bakubwira ngo abana b'abanyu bambaye ubusa, ese uza wirukanka kuvuga inkuru? Cyangwa hari ubwo ugenda ugapfuka mu kuvuga ngo tabara urugo rwa mwene data, tabara urugo rwa mwene data rwasenyutse, umumama yabaye gutya, umupapa yabaye gutya. Ese urarira uyu munsi kubw'iki gitaramo duhuriyeho? Iyo bakubwira gusenga, usengera urugo rwawe, usengera wowe ubwawe, tuzisengera dusengere n'abandi. Yesu ashimwe. Amen. Nimureke tubabazwe n'ibihaye bisenyuka. Jewe ndababwira ijambo bagaza bavuga kera, bazaga batubwira iwacu, bazaga basenga, habaga impano ku kabingo yo gusengera abarwayi bakava. Nza nibuka igihe kimwe Imana yigeze kutubwira ngo turi mu gitaramo mu masengero, iravuga ngo hagiye kuza umusore uvuye muri Zuru, ngo yaravuwe birananirana, ngo ariko azokirira ku kabingo. Yaraje ndamwibonera, arasengerwa, aza yararwaye ukuguru arakira. Imana ibivuga ari muri Zuru. Imana yazaga ivuga ngo muzaja mu mahanga, ngo kandi ngo muzaba mugiye kuvuga ubutumwa. Iryo ni ijambo ryabaye resitation ku bantu bose barabizi. Kubwoko bwacu mwabwiwe ngo muje gukora imirimo, ariko ntabwo Imana yadutumye kwambara ubusa no kwiga ubusambanyi. Uri mu kubona abantu bakuru bipostinga bambaye ubusa. Nimureke tuve muri ivyo mubitera umugongo, ahubwo dupfukame dusenge. Yesu ashimwe. Ese mweso ari mu guhura n'iyi ntambara mw'abapasiteri
rimwe twabonye amaudiyo y'abapasiteri, twabonye amapostingi yabo, tubona y'abakorari, tubona y'iki, ariko abo bose fata ko ari shiki wawe, fata ko ari wa mwana wawe, fata ko ari nyokorome, fata ko yayoze umuyobore. Ese uri mu gufata telefone yo kumuvuga cyangwa uri mu gufata telefone yo kumuhamagara ukamusengera, yo kumusubizamo imbaraga, yo kumugarura? Hari bamwe bari mu kugenda gutyo. Bene data nimureshe turi mu byago z'ubuhenebere, ariko abasenga mwebwe muri aha ngaha Imana yagiriye imbabazi. Hari abantu batazi iki gitaramo n'abandi babita abanyesaku bakanabacamba bakavuga ngo ninde ariya, aranavuga ati naka baza batarama, ari ngo bareke. Ariko va muri ayo nimba waraje gutaramira Imana, nimureke dusengere ubu buhenebere, tubutere umugongo, ahubwo bigarure bene data. Yesu ashimwe. Amen. Aka ni igihe cy'akaga, turi mu gihe cy'akaga. Umuntu ari mu gutekereza kumva ko yakwica undi, umuntu ari mu gutekereza kumva ko ntacyo undi amubwiye. Ariko iki ni igihe cyo kureberana ku bazi Imana. Abazi Imana bagira umumaro. Muri iki gihe nicyo gihe Nehemiya yahagurutse aravuga ngo yumvise amakuru y'iwabo. Ntabwo Imana yazanye ubwoko bw'umunyamurenge kuza kwambara ubusa muri iki gihugu. Ntabwo Imana yatuzanye kurya ngo dutandukane. Ijambo riravuga ngo muzaja mu gihugu, ngo nimushika, ngo ntimukarye, ngo munibagirwe, ngo ntimukanibagirwe, ntimukibagirwe izizimo yabakoreye. Uyu munsi twari kumenya ngo Imana yadukuye muri Byura, Imana yadukuye mu Gatumba. Je ndi umukobwa wo kukabingo, kubona mbaye kubitana igitugu n'umuzungu, icyo kintu nakagitekerejeho ngaba nozamurira Imana icyubahiro. Ariko nimutekereze aho tugeze ko guha Satani tukayiheza, tukayibwira ko ariyo niyo yatuzanye, niyo yatugiriye. Yemwe bene data, ahubwo twobaye icyitegererezo tukibuka. Nimureke dusubire inyuma twibuke. Nehemiya ngo arababara, Nehemiya arababara. Sinzi kuri mu kubabazwa n'uwo bagupostingiye mu mwanya utari uwiwe. Hari umuntu uri mu guhagarara mu mwanya utari uwe, abantu bakamuvuga, jewe ugasanga umuntu ukaravuga, ugasanga umuntu ukara. Ariko nibwira mbabwira, nimureke iki gitaramo cya buri munsi itukabitonda murongo, nimureke kiduhindure, nimureke tureke kuba tuza kushirwaho ya migani ngo turintumva abatumvira. Nimureke abana bacu tubagarure, tuvuge ngo n'abana bacu twahawe n'Imana, nk'abana ba Amerika, nk'abana ba Canada. Nimureke tureke kwitirira abana ibihugu, abamama, ibi byose ni ukuri. Nimureke twe twahawe imbaraga zo kubaha, twagiriwe imbabazi n'Imana. Kuburaha mwene data, nimureke twebwe ubwacu tubanze twiyambure nimba twambaraga ubusa dusubire mu myenda, nimba twakoraga ibitari byo tubisubiremo. Ahasigaye dupfukame, tuzahindura ibihugu, tuzahindura ingo zatandukanye, tuzazigarura. Ariko ntabwo twaje kubitonda murongo aha ngaha. Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana riraduhanira gukiranuka. Aha ngaha ni kakujya ko mu ruganda. Tumenye ko igihe Imana ikugiriye imbabazi ukaza mu ruganda haza hacurirwa muzoreba abantu bakora mu ruganda. Hari uruganda rw'imyenda, hari uruganda rw'ibyuma, baza bazana udushingwa tw'ibyuma, tugahinduka ibyuma bwacu ugasanga k'imodoka kiragenda. Bwacu umwenda bakawuzana ari amabara atandukanye, arimo n'amavuta, arimo n'ibindi, ugasanga ni umwenda wambawe kuritwa umwenda uhenze, umwenda w'igiciro. Nimureke umuntu wese aza yiyumva kuri uyu murongo ko ari uw'agaciro. Umuntu aza yumva ko ari uw'agaciro kuko Imana yaduhaye agaciro. Yesu ashimwe. Imana yaduhaye agaciro kuza hano. Ese uyu munsi ko haratumarira iki? Ese uyu munsi hari inyunganizi uhaye wumva mu mutima wawe yakunganiye kugira ikambwe wotera ukishyira mwamwene so utavuganaga nawe kubw'iki gitaramo ukaba uhari uvugana nawe, kubw'iki gitaramo ukamubwiza ukuri. Ukuri bazavuga ngo guca mu ziko kigusha. Ukuri ni ukuri. Ukuri ni ukuri, si bya bindi bazaja kuvuga z'abanyamubiri z'abasizi ngo ukuri kubera isazi. Oya, ukuri kubera uzi Imana, kuko Imana yacu ni ukuri. Imana yacu ni ukuri. Imana ntizikisha hirya, Imana ntiziterwa ubwoba n'amagambo, Imana ntiziterwa ubwoba n'ibihe.
umuririmbyi yaravuze ngo ibibazo ntibikatumare imbaraga z'umutima. Yesu ashimwe. Iyo haba gushyira imbaraga z'umutima, ibibazo abenshi baba barapfuye bararangiye, ariko kuko dusubizwamo imbaraga tukazisubizwamo n'Imana, niyo mpamvu n'uyu munsi ubasha kuza ugatarama abandi baryamye. Uza wibaza ngo se nataramiye iki? Niki nataramiye? Ntabwo ari formalite, ntabwo ari ukuza kwereka abantu, ahubwo reba ubusabane bwawe n'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Reba ubusabane bwawe n'Imana muri uyu munsi tuzongera kugaruka, ariko ijambo ry'Imana ridusabye kureba ubusabane bwacu n'Imana. Ntabwo ari ubusabane n'abantu, ntabwo ari uko turirimba, ntabwo ari uko tugira icyo tuvuga, ahubwo se tukivuga kivuye he? Cyoko turakivuga kigakora iki? Nimureke bene data imirongo Imana yaduhaye, ikindi kintu tugomba gutekerezaho, tugasanga ni ikintu cy'agaciro. Imana yaduhaye ikintu cy'agaciro kugira ngo uyu munsi twicaye mu Rwanda, uyu munsi twicaye muri Kenya, uyu munsi twicaye Uraya. Ni hehe nta tike watanze? Ariko se ayo mahirwe, aya ni amahirwe adasanzwe, ubuntu bugeretse ku bundi. Yesu ashimwe. Dufite ubuntu bugeretse ku bundi kuba Imana yaraduhaye akagahisha. Hari abaryamye kuva ku wa gatandatu akageza ku wundi wa gatandatu, yanakuwa namubwira ko wataramye akagucamba akavuga ko ntacu, ariko abo ngo tuza tubatera imigongo. Yesu ashimwe. Abo tuza tubatera imigongo, nimureke twiruke tudasubira inyuma. Murabizi mu Kristo igihe ngo yavaga mu irimbukiro ryari ryuzuye abantu, hari huzuye abantu, ariko mu Kristo umwuka w'Imana umaze kumugeramo ariruka ngo yajanye n'abanyamujirya nino, baragenda bajana nabo banyamujirya nino. Ko murumva izina banyamujirya nino, ariko bagiye bagarukira mu nzira, ariko yarakomeje kuko yari afite ikimurimo. Bene data nimureke tureke kugarurwa n'urugomo. Urugomo muzi icyo rwakoze. Urugomo rwarimbuye Sodoma na Gomora, rwarimbuwe n'urugomo. Bakoze ibyaha, ariko murabizi kuko ntaho bazavuga ngo nta kitamaze abatabazi baza bavuga, ariko muri Sodoma hamazwe n'urugomo. Ibyo byose kwambara ubusa urebera ku wundi, ariko nimureke twigana ibyiza. Ubu ni igihe cyo kwigana ibyiza kugira ngo uzogere ku isezerano. Isezerano Imana yakuzaniye ntabwo uzarikora ugihaye wigana ikibi. Nico gituma ngo barumva ijambo ry'Imana ariko ntibakora uko babwira. Nico gituma umuntu ari mukuzana inyigisho agahagarara umukozi w'Imana wasizwe amavuta akavuga ngo turi mu gihe cy'ubuntu, nimukora ibyo mukora. Abantu basinze amafaranga, abantu basinze isi yabuzuye mu mitima, imitima ngo ni ya mitima ijambo rizavuga ngo yabaye akahebwe. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riraduhanira gukiranuka. Nimureke dukiranuke, nimureke duhindukire. Guhindukira ni uguturuna. Ubu ndiko uko mpagaze position mpagazemo ndahindukiye sinoreba inyuma. Abantu wo turuka inyuma yaje sinobona ngo ni kanaka, ariko nimpindukira ndamubona. Nimureke duhindukire turebe Yesu, tugarure Yesu twasize inyuma. Ibi byose tubitera umugongo aho gutera Yesu umugongo. Yesu ashimwe. Amen. Umunsi tuzahindukirira Yesu, gusenga ni ikintu cyoroshye. Naho ibi byose byisi birimo gutanga amafaranga, birimo umuruho, birimo isoni, kandi ikintu gitangaje nta nurabikora, nta nurabivuga ngo nimba yatutse uwundi yemere ngo niwe azaharira akavuga ngo niwe wagize gute. Ariko nta uraharira yagiye gusenga azavuga ngo nimushaka muntuke nasenze, kandi ukumvuguwe neza, kandi ukumva ufite ishema. Gusenga kuza kugutera ishema, ariko nta cyaha na kimwe kire gito kibi kinini uzusanga bimwe babishize hejuru. Nta cyaha kiruta ikindi, nta cyonona umutima wundi wese n'icyaha. Ariko mwene data ngo abo tuza tubatera umugongo kuko twamaze guhindukirira Imana. Wahindukiye wa munsi ufata telefone y'igitabo, wahindukiye wa munsi. Nimureke ibi bihe bireke kutumara imbaraga z'umutima. Twongere tumanura imyenda, twongere twambara uko twambaraga iwacu. Ngo baranita umuturage, no kwitwa umuturage aho kwitwa icyahebwe, no kwemera ngo kwitwa umuturage. Ariko cyambara nuko baje kuvuga ngo Imana izireba mu mutima. Nizo bisubizo biriho zo kudatinya, zo kutubaha, zo kutagira ukuri mu mitima yacu. Tukavuga ngo Imana ireba mu mutima, ariko
hari umuririnzi avuze ngo imana ntizireba uburanga ntireba uburebure, imana izayitegereza umutima wacu. Ariko iravuga ngo naga ijambo riravuga ngo iyi mibiri yacu ni insengero z'Imana. Yavuze umubiri, jewe niko nza numva. Imibiri yacu ni insengero z'Imana. Imibiri yacu tugomba kubanza kuyitunganya kugira ngo dutunganye n'imitima. Habe n'imitima yacu iyo tunganya imibiri, uzorebe iyo warwaye, uzurwara ingingo zose zikarwara n'umutima ukarwara, ntuzubasha no gusenga. Ariko iyo uri muzima ingingo zose ziba nzima. Yesu ashimwe. Amen. Nimureke bene data igihe tugezemo tuve mu bidafatika tuje mu bifatika. Uzarebe iyo uhagaze mu kuri, uzuhagarara ukema. Habe nubwo umuntu yagutuka akazagira gute, uzuvuga ngo inzego zose ndatsinda. Sinsindwa. Titurabasinze abahagaze uko Imana ishaka, abahaye bagendana n'Imana. Oyaye, Imana ntabwo igira feke, Imana ntigira utwenge, Imana ntigira gutahizihishwa. Nimureke dushire izacu zose twisuzume, Imana ntizihishwa. Nubwo uvuga ngo kanaka nzakureba, ariko hari umunsi ijambo riratubwira ngo bamwe bazazukirwa gukorwa n'isoni, ngo abandi bazukira ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Hari umunsi natekereje kuri ibi bintu by'iwacu, ndeba ukuntu abantu benshi bahagaze. Hari abantu benshi bahagaze gukorera iwacu, barakora bagakorera mu bandi ibigenwe mu mujyi wabo kuko batanga, agasubira akazakora n'ibindi ku ruhande, adahaye akorera nyina, adahaye akorera se. Nukuri jewe narabireze uwo munsi, ndavuga ngo ibi bintu by'iwacu ukuntu nabyitegereje, umunsi Imana izaduhindurira amateka. Numva abantu benshi barambirwa, ariko hari umunsi naravuze ngo jewe nabwiye n'abacu umunsi umwe turi ahantu ndagaho ndi mu kureba ibi bintu by'iwacu bikatera ubwoba. Hari bamwe bazosaka kurya ku ijambo ry'Imana rizaritubwira, tuzobibona tukiri hano ku isi. Bamwe bazogera iwacu bagakorwa n'isoni, abandi bakazasana kurya ko kuzukira ubugingo buhoraho kuko wakoze neza. Uzavyirata, uzakandagira mu gihugu wemye, igihugu cya hano mu isi. Noneho reba ukuntu umuntu yokorwa n'isoni hariya, nahaye biyegereza mwene so muri kumwe, ugasana bakobwa 10 bamwe ngo babanaga n'amatara. Nuko nyine nugukubita telefone ngo twaje gutarama aho, nuko nibakubwira ngo bwiriza uwo mungana. Ariko bene data, nimureke dukora ibiturimo, nimureke dutegure. Babanye n'abandi barakije amatara, barashizemo petrole, barakoze iki, nibo biterekera amatara. Niya telefone ufungura ukaja mu gikoni, ntiwamenye uko byagenza, amasaha araje, ahasigaye bararangije. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twikubita agashi, twibuka aho twatereye, twibuka ubuhenebere aho butugejeje. Ese ni ubuhenebere bw'iki? Ni uburyohe buhe dufite bene data? Uri mu kugira gutya imodoka waguze ikagukubita, uri mu kugira gutya indwara ikagukubita, nta kikugarura. Ariko ntabwo uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimureke twikubita agashi, twibuke kwejo hacu. Ejo hacu wagomba kuba heza, kandi ninde? Niwe uzohagira heza, nta wundi uzohakugirira heza. Wewe uzampisha uko nzaguhisha nibikemo ibitagira gute, ariko hari umunsi ngo bizogaragazwa nk'izambaye ubusa. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Bizogaragazwa nk'izambaye ubusa. Bene data, ijambo ry'Imana riraduhanira gukiranuka ngo tubwire izo dutera umugongo. Nimutere ibintu umugongo, nidutere ibintu umugongo, nintere ibintu umugongo kugira ngo duhagararane n'Imana. Ntabwo Imana yacu si nyamwanda, Imana ntisabwa ikundi, si yanduye. Ntabwo inyigisho za nyigisho tutigishirizwa iwacu. Je narababaje ntese yemewe, nabonye abantu bamwe bashaje badashatse ngo batandukanye n'indobo. None si za hano zo abantu bari mu gushingirwa gatatu. Je naramwiboneye mbuzi icyo mpagaze, yarashingiwe ngo bakorogane n'umunani, aragenda ashingirwa n'undi, ngo bakorogana ashingirwa n'undi. None ubu nyine barambwiye ngo ageze Kinshasa, ubu noneho yanze gushaka, afite abana ku bantu 3. Icyo ni iki? Izo zose ni bitatufitiye umumaro, ariko nizo abantu bahaye birukiramo. Bene data, ijambo ry'Imana riradusaba guca bugufi no gushoshoza ku bugingo bwawe. Ngiye kukubwira ngo ubugingo ni ikinege. Ubugingo utazajana n'umugore musazanye, tujanemo n'umutware wawe musazanye. Ubugingo ni ku giti cyawe, niwe wenyine
uyu ni igihe cyo kureba ibi zose z'ubuhenebere tukabivamo, tukibuka iwacu, tukibuka ya masengesho. Muririnzi yavuze ngo amasengesho twasenze ngo Mana uzoyibuke. Yesu ashimwe. Amen. Nimureke twibuke ibihe twabayemo, abakurambere bacu nubwo bahe bagenda batambuka, ariko nimureke badusigire ireme, badusigire ireme, ari byo duhagararaho. Kurya umuntu nta kindi kimutunze ni ihame. Ihame muri wewe, ugira ihame ryo kubana na Yesu, ugira ihame ryo kutivanga, ugira ihame ryo guhagarara uko Imana yaguhamagaye. Imana kirahamagara, Imana kirabahamagara, yabazanye kuyikorera, ntiyabazanye kwibagirwa, ntiyabazanye kwivanga. Nibyo jambo rivuga ngo Efurayimu yivanze n'abanyamahanga ngo amere imvi z'ibitarutaro. Ariko nimba utarivanze, habe nubwo bavuga ko wivanze, wewe ni wewe wimenya, nije wisuzuma, ni wewe wisuzuma. Bene data, twibuke ko Nehemiya ngo yari mu mahanga ariko yumva inkuru ziwabo. Nimureke dutegere nimba izi nkuru duhaye tujana nazo zidukwiriye, kandi nimba zidadukwiriye izo bene data barimo, nimba mwene so yagize ikibazo, urire, tugire kuririra bene data, tugire kuririra ubugingo bwacu kugira ngo ejo hacu hazobe heza. Imana yo mu ijuru ibane namwe, Imana yo mu ijuru tugirire neza, iduhe kwibuka kuza tumenya ikituzana aha, no kugira ngo aha hantu, aha ni mwihinga, ni mu murima, uku mwafashe isuka. Iyi ni isuka. Ese iyi suka kuratera, hari gutera, hari uguhinga no gutera no kubagara no gusarura, ibintu bitatu. Ese uzasarura gute? Urebe umusaruro wawe wo muri iki gitaramo cya Twibature, uri mu kugeza saa sita utaryamye saa saba, uri mu kuzuka saa 10. Ese harimo uwuhe musaruro? Urawuzi neza. Ikintu kitagira aho gihishwa ni umutima wawe, uzi ugukomangira ukakubwira ngo uku nuko uhagazemo, ariko ukusukuri ukaryama uzi ko atari ukuri, ukazuka uzi ko atari ukuri, kandi uzi ikigutandukanyije n'Imana. Ariko nimureke tubishake byose tubitere umugongo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nitubitera abo ngabo, tubatera umugongo, bahaye baguhamagara, tubatera umugongo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kubw'izina ryayo. Amen. Amen.